uri umuntu ushaka ibintu, telefone, ushaka agakawa, wenda uranifuza kugura imodoka nziza kurusha iy'abaturanyi bawe. Ariko dore ikibazo, ibyo byose ushaka hari umuntu ugomba kubikora kugira ngo ubibone, ariko kandi hari n'umuntu ugomba kubigurisha. Ibyo gusa, hari na wa wundi ugomba kuza kukwemeza ibyo ugomba kugura, ubwoko bw'imodoka ugomba kugura, ubwoko bw'imyambaro ugomba kwambara ndetse n'ibindi. Ubwo buryo ndi kukubwira ruguru nibwo bwitwa business cyangwa ubucuruzi. Ubucuruzi ni moteri ihindura ibitekerezo ikabigira ibicuruzwa. Ibicuruzwa nabyo bikavamo amafaranga. Amafaranga nayo akabyara ibindi bicuruzwa. Ubwo nibwo buryo isi ikoramo. Nibwo butuma ufite iPhone kugeza ubu, butuma kompanyi zikugezaho ibyo watumije iwawe mu rugo, kandi nibwo butuma iduka rya hafi yawe habamo amoko arenga 20 byo kunywa. Uyu munsi turasobanura ibyo byose. Amafaranga yinjira, revenue, inyungu, profit, iyamamaza bikorwa, marketing, uburyo ubucuruzi buteye, business models, mikorere yabwo, operation. Ibyo byose nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Iyi ni guta, reka dutangire. Ku ishingiro ryabwo, ubucuruzi buroroshye. Kora ikintu gifite agaciro, gurishe ku giciro kirenze ayo byagutwaye kugikora, ugumane iryo tandukaniro. Iryo tandukaniro niryo twita profit cyangwa inyungu. Kandi inyungu niyo mpamvu yonyine ituma ubucuruzi bubaho. Yego, ubucuruzi butagira inyungu ni nk'umuryango w'ubutabazi, charity, cyangwa ikintu wishimishirizamo, hobby, cyangwa se ubucuruzi bukaba bwahombye. Ubucuruzi bwose, bwaba bunini cyangwa buto, bukurikiza iri hame rimwe ry'ibanze. Bafata amafaranga binjije bagakuramo ayo bashoye, ibisigaye nibyo byitwa inyungu. Mu gihe ibyinjiye biruta ibyasohowe, uba uri mu nyungu. Ariko iyo bibaye bike ku byo washoye, uba uri mu gihombo. Amafaranga yinjira yatwita revenue, ni amafaranga yose ubucuruzi bwinjije aturutse mu byo wagurishije. Mu bundi buryo ibi byitwa top line. Hari ibindi byitwa cost cyangwa ibyakoreshejwe. Ibi ni ibintu byose ukoresha kugira ngo ubucuruzi bwawe bukore, nk'ibikoresho, abakozi, ubukode bw'inzu, kwamamaza, imisoro ndetse n'ibindi byose. Ibyo nibyo twita cost. Hari icyitwa profit, inyungu. Inyungu ni ibisigara nyuma y'ibyo byose. Ni ukuvuga ngo hari revenue, hari na cost. Ibyo ngibyo wamaze kubikuramo, ibisigaye byitwa profit. Mu bundi buryo byitwa bottom line cyangwa net income. Urumva byoroshye kubyumva, sibyo? Oya siko biri, kuko hari inzira nyinshi cyane zo kwinjiza amafaranga, kandi hari n'izindi nyinshi cyane zo kuyasesagura. Reka tubisobanure neza. Amafaranga yinjira muri business yitwa revenue. Aya ni amafaranga ubucuruzi bubona mu kugurisha ibicuruzwa cyangwa serivisi. Si inyungu, ni amafaranga yose yaturutse mu bintu byose byagurishijwe. Urugero, Apple yinjije miliyari 391 z'amadolari mu mwaka wa 2024. Ayo si inyungu, ni amafaranga yose yinjiye muri Apple avuye mu kugurisha iPhone, Mac, iPad n'izindi serivisi batanga. Amazon yo yinjije miliyari 575 z'amadolari, bayinjije mu mwaka wa 2023. Nanone iyo si inyungu, ni amafaranga yose yaturutse mu byo bagurishije, akaba yitwa revenue. Ubu rero ubucuruzi bwinjiza amafaranga mu buryo butandukanye bitewe n'imiterere y'ubwo bucuruzi, icyo bita business models. Hari business models zigiye zitandukanye. Reka turebe iya mbere. Hari yitwa B2C cyangwa business to consumer. Aha ni igihe ubucuruzi buhita bugurisha ako kanya ku mukiriya. Urugero ni nka kuri ya Apple, Amazon, Netflix, coffee shop bikugurishaho ako kanya bidasabye ko haza mundi. Ibiranga ubu buryo rero nuko inzira yo kugurisha iba ari ngufi, ubigura vuba kandi ukabikura ku giciro gito, kandi akenshi bishingira cyane ku kwamamaza no kubaka izina ry'ikigo, brand. Uburyo bwa kabiri bw'ubucuruzi n'ubwitwa B2B cyangwa business to business. Aha ni igihe ubucuruzi bugurishiriza ubundi bucuruzi atari abantu ku giti cyabo. Urugero ni nka Boeing. Boeing igurisha indege ku masosiyete y'indege. Boeing ubwayo ni business
na sosiyete y'indege bwayo ni business. Ibiranga ubu bucuruzi bwo: inzira yo kugurisha ifata igihe kirekire, amezi cyangwa imyaka. Agaciro k'ibyo bagura kakaba kari hejuru cyane, amasezerano ashobora kuba ay'ibihumbi cyangwa ya za miliyari. Bishingira kandi ku mubano mwiza, kandi bisaba itsinda ry'abacuruzi, sales team. Ubundi buryo bwa gatatu, subscription model. Igihe abakiriya bishyura amafaranga buri gihe runaka kugira ngo bakomeze gukoresha igicuruzwa cyangwa serivisi runaka. Urugero naguha ngaha nka Netflix bishyurwa amadolari hafi 15 ku kwezi, Spotify bishyura premium, muri gym ushobora gufata ifatabuguzi ry'ukwezi ukajya wishyura, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Impamvu y'ibi ngibi rero ni iyi: ahangaha amafaranga yinjira mu buryo buhoraho kandi buteganyijwe. Umenya neza amafaranga azinjira buri kwezi. Mu myaka 10 ishize, ubucuruzi bwa subscription bwakuze inshuro 5 kurusha isoko ry'imigabane. Uburyo bwa kane, marketplace model. Ubucuruzi ntibugurisha ibicuruzwa ubwabyo, ahubwo buhuza abaguzi n'abagurisha, hanyuma bukajya bufata umugabane ku gicuruzwa cyagurishijwe. Ingero nka eBay, Airbnb, Uber ndetse n'izindi. Amafaranga binjiza aturuka mu cyitwa komisiyo kuri buri gikorwa cy'ubucuruzi, serivisi. Akenshi aya mafaranga aba ari hagati y'10% na 30% kuri buri gicuruzwa cyangwa serivisi byishyuwe, hiyongereyeho amafaranga yo kwamamaza. Uburyo bwa gatanu bw'ubucuruzi, freemium model. Ahangaha utanga igicuruzwa cyibanze ku buntu, ariko ugasaba amafaranga ku bice byihariye, ibyo bita premium features. Urugero, Spotify wumva indirimbo ku buntu, ariko hakaba harimo amatangazo yamamaza. Iyo wishyuye ushyirwa mu buryo bwitwa premium, aho ni amatangazo uba ucyumva. Intego y'ubu buryo ni ukubona abakoresha serivisi benshi cyane ku buntu, hanyuma 2/5% muri bo bakishyura. Ibyo byonyine bishobora gutuma ubucuruzi bubona inyungu. Uburyo bwa gatandatu ni ubwitwa D2C, direct to consumer. Ukuraho abahuza ukagurisha ku buryo butaziguye ku bakiriya ukoresheje internet. Urugero ni nka World by Parker bagurisha ibirahure by'amaso, Casper Matera na Dollar Chef Club. Ibyiza by'iyi model, inyungu iza yose kuri company kuko bidasaba izindi business kugufasha gucuruza cyangwa n'abahuza. Amafaranga yinjiye muri business atera umunezero, ariko yasohotse ngo business ikomeze gukora ayitwa cost araryana, kandi kenshi cost niyo yangiza business igafunga burundu. Hari ubwoko bubiri bwa cost. Bwa mbere, cost of goods sold, COGS. Ni ibintu byose byakoreshejwe mu gukora igicuruzwa. Urugero, reka tugifatire ku kigo gikora imyambaro. Igitambaro cyakoze uwo mwambaro, icapiro uwo mwambaro wasohokeyemo, n'umurimo wo kuyidoda. Ikigo cya software twavuga nk'amafaranga ya seriveri, hosting. Kuri restaurant ho twavuga ibiribwa n'ibindi bikoresho byakoreshejwe kugira ngo product batanga isohoke. Icyo nicyo bita cost of goods sold. Uko cost of goods sold yawe ijya hasi, niko inyungu yibanze icyo bita gross profit margin ijya hejuru. Katurebe ubundi buryo bwa kabiri, cost ya kabiri ni yitwa operating expense cyangwa OPX. Ni ibindi byose ushora bitari byo gukora igicuruzwa ubwacyo. Urugero nakubwira nga ni nk'ubukode, imishahara, kwamamaza, amazi n'amashanyarazi, software, imisoro ndetse n'ibindi byose bitagize cya gicuruzwa ariko bituma business y'icyo gicuruzwa ikomeza kubaho. Ibyo bita operating expense. Niyo waba nta kintu na kimwe wagurishije, mu gihe business igikora, ayo mafaranga ya cost aguma asohoka. Ndavuga yanga ya operating expense. Hari ibyo ukoresha bihoraho byitwa fixed cost, biguma uko biri hatitawe ku bwinshi bw'ibyo wagurishije. Arakubwira nk'ubukode, imishahara ndetse n'ibindi bidahinduka. Ariko hari n'ibindi ukoresha bihinduka bitewe n'ibyo wagurishije. Ibyo byitwa variable cost. Amafaranga winjije yose muri business revenue ntacyo aba amaze niba ntacyo usigarana. Niho hazamo igipimo cy'inyungu cyitwa profit margin.
reka turebe kuri gross profit margin cyangwa inyungu y'ibanze. Uburyo bwo kwibara: ufata amafaranga winjije yose revenue, maze ugakuramo cost goods sold, ukagabanya amafaranga winjije yose revenue, maze ugakuba n'ijana. Ibi bikwereka amafaranga asigara nyuma yo kwishyura ibyakoreshejwe mu gukora igicuruzwa. Reka dufate urugero mu mibare. Ugurishije telefone, uyigurishije $1,000,000. Gukora iyo telefone byagutwaye $400,000. Inyungu y'ibanze urumva ko ari $600,000. Noneho gross margin yayo ihita iba 60%. Reka tubikore wumve ukuntu tubikoze. Twafashe ya $1,000,000 telefone yagurishijwe, dukuramo $400,000 byakoze iyo telefone, hasigara $600,000 byinjiye muri business nk'inyungu. Dushyize ku ijanisha, twese dufata bya $600,000 twungutse ku gicuruzwa, maze tuyagabanya ijana, maze tubona 60%. Bivuze ko muri iyi kompanyi ya telefone igipimo cy'inyungu cyayo kiri ku ijanisha rya 60%. Mu yandi magambo, buri gicuruzwa bacyungukaho 60%. None reka turebe ibipimo rusange mu nganda zigiye zitandukanye. Nka software, inyungu yayo iri ku ijanisha rya 70% kugeza kuri 90% ku gicuruzwa. Bivuze ko ibyakoreshejwe mu gukora ibicuruzwa bimwe twise cost goods sold biba biri hasi cyane. Ubucuruzi bwo mu maduka bwo baba bufite ijanisha ry'inyungu ku bipimo rusange ya 20% kugeza kuri 50%. Resitora yo rya 60% kugeza kuri 70%. Inganda zikora ibintu bigiye bitandukanye zitwa manufacturing zifite igipimo cya 20% kugeza kuri 40%. Iyo niyo twita inyungu y'ibanze, gross profit margin. Niturabona inyungu isigara muri company twamaze gukuraho cost zose, kuko hadusoje igice cya mbere, kuko twakuyemo cost zatanzwe ku gicuruzwa. None reka tunakureho cost zatumye business ikomeza gukora. Ibi birahita bitugeza ku kubara inyungu y'imikorere, icyitwa operating profit margin. Uburyo bwo kwibara rero: ufata amafaranga y'imikorere operating income, ukagabanya amafaranga yinjira revenue, warangiza ugakuba ijana. Reka dufate urugero. Apple ifite operating margin hafi ya 30%. Ku mafaranga ijana yinjije, 30% ni inyungu ya operating. Reka noneho turebe inyungu ya nyuma ibarwa bwa nyuma ukamenya ko wungutse cyangwa wahombye. Iyi ni yitwa net profit margin, inyungu nyakuri ya nyuma. Aya ni ya mafaranga wunguka, business yunguka muri rusange. Uburyo rero bwo bubarwa bute: ufata net income, ukagabanya revenue, ugakuba ijana. Aho ni muri theory. Reka noneho dufate urugero rwumvikana. Hari business X ikora telefone, ikaba yarinjije $5,000,000. Ayo yinjiye $5,000,000 niyo twita revenue, kandi revenue itandukanye na profit. Reka noneho turebe ayatanzwe kuri cost kugira ngo telefone ikorwe. Tugiye guhera kuri cost of goods sold, cyangwa ibyakoreshejwe kugira ngo iyo telefone ikorwe. Ahangaha ibyakoreshejwe kugira telefone ikorwe bihwanye na $2,000,000,000. Noneho twajya kuri cost ya kabiri, imwe twise OPEX cyangwa operating expense. Ibi ni bya bindi byose bitari mu byakoze telefone, ariko bya bindi bituma company cyangwa uruganda rukomeza gukora. Ahangaha muri uruganda X ibi byose byahwanye na $1,000,000 na $1,500,000. Noneho reka dushake net income, inyungu ya nyayo, iyo twise bottom line. Aha tugiye gufata revenue ingana na $2,000,000. Niturangiza dukuremo cost goods sold ya $2,000,000. Niturangiza dukuremo operating expense ya $1,000,000 na $1,500,000. Ahangaha bivuze ko turi busigarane $1,000,000 na $1,500,000. Iyi gahita iba net income cyangwa bottom line. Cyanyuma dukora ahangaha no gushaka net profit margin kugira ngo tumenye amafaranga twunguka kuri buri mafaranga ijana yinjiye muri business.
Aha tubikora gute rero? Tubikora dufata net income yacu twamaze kuyibona ko ingana na miliyari 1,500,000 tugabanyije revenue yacu ingana na miliyari 5 maze tugakuba 100. Iyo dukubye 100 ahangaha biduha icyitwa net profit margin ingana na 30%. Bivuze ngo uruganda rwacu ruri kwijanisha bya 30%. Bijyanye n'ibyashowe n'ibyakozwe byose biba bimeze gutyo, uruganda rwinjiza 30% byayo rwashoye yose. Noneho tumaze kuvuga kuri net profit margin. Reka turebe noneho iyi net profit margin ku nganda zigiye zitandukanye. Urugero tuvuge nko ku ikoranabuhanga na software. Ahangaha abashoye muri ibi ngibi bijyanye n'ikoranabuhanga na software bivuze ngo ayo bashoye bashobora kunguka 15% yayo kugeza kuri 25% yayo bashoye. Kuri retail bunguka hagati ya 2% kugeza kuri 5%. Mu bijyanye na restaurant, ibiribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bunguka 3 byayo bashoye kugeza kuri 6 byayo bashoye. Imiti n'ibijyanye na farumasi ho biri hejuru kuko bunguka hagati ya 20% na 30% byayo bashoye. Reka tugaruke kuri Apple. Net profit margin ya Apple muri 2024 yari hafi 24%. Bivuze ko Apple yinjije miliyari 391 z'idolari. Icyo nicyo twita revenue. Ariko yunguka miliyari 94 z'amadolari. Icyo twita net profit. Noneho twayishyira kwijanisha tugasanga net profit margin yayo yari 24%. Net margin ya Amazon yo iri hafi kuri 3%. Bivuze ko muri 2023 muri Amazon hinjiye miliyari 575 z'amadolari ya Amerika of course. Maze muri ayo madolari yose yinjiye ayo bungutsemo ni miliyari 30 z'amadolari. Uhise wibaza ngo kuki hari itandukaniro hagati ya Apple na Amazon? Kurebye Amazon yinjije miliyari 575 yungukamo miliyoni 30 gusa. Ni mu gihe Apple yo yinjije miliyari 391 ariko yo yungukamo miliyoni 94. Bivuze iki rero? Bivuze ko Amazon ishora hafi amafaranga yose mu kwagura ibikorwa byayo, ariko Apple yo yibanda cyane ku nyungu. Ushobora kugira igicuruzwa cyiza kurusha ibindi byose ku isi, ariko niba nta muntu uzi ko kibaho uzahomba. Aha niho haza P enye zo kwamamaza ibicuruzwa cyangwa 4P of marketing. P ya mbere ni product, igicuruzwa. Ni icyo ugurisha. Ni ikihe kibazo kigiye gukemura. Igicuruzwa cyawe kigomba kuba gihuze n'ibyifuzo by'abaguzi cyangwa gikemura ikibazo runaka kiri mu baguzi. Urugero, iPhone siyo smartphone ya mbere yabayeho, ariko niyo ya mbere yahuje iPad n'igikoresho cya internet mu kintu kimwe gikora neza kandi byoroshye gukoresha, ndavuga Mac. Iki yakoze nicyo cyari agaciro kayo, value proposition. P ya kabiri ni price, igiciro. Angahe ukwiye kwishyuza. Niba gihenze cyane nta muguzi uzabona. Niba gihendutse cyane gishobora kugaragara nk'ikidafite agaciro cyangwa kigahomba. Uburyo bwo gushyiraho ibiciro rero ni ubuhe? Hari icyitwa cost plus pricing, wongeraho inyungu ku mafaranga byagutwaye ukora icyo gicuruzwa. Hari ubundi buryo bwitwa value based pricing, wishyuza ibyo abakiriya biteguye kwishyura. Apple ikoresha cyane ubu buryo. Hari ubundi bwitwa competitive pricing, ugereranya nabo mukora bimwe muhanganye cyangwa ukabashyiraho hasi ho gato kugira ubone abakiriya. Hari ubundi buryo bwitwa dynamic pricing, uhindura ibiciro bitewe n'uko isoko rihagaze, demand. Urugero, Uber, taxi n'amasosiyete y'indege bakunda kugenda babihindura niba bitegura bizi. Mu mibare rero bimeze bite? Amasosiyete akoresha dynamic pricing yabonye amafaranga yinjira y'inyongera ku mpuzandengo ya 5% nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwa McKinsey & Company. Pa ya gatatu ni place, aho igicuruzwa kiboneka. Abakiriya bakuraho igicuruzwa cyawe. Amaduka asanzwe, physical stores, Apple stores, Walmart ndetse n'ahandi. Ubucuruzi bwo kuri internet, e-commerce nka Amazon cyangwa urubuga rwawe bwite nka marketplace, eBay ndetse n'izindi. Hari n'ubundi buryo bwitwa
direct to consumer, ukuraho abacuruzi bo hagati ukagurishiriza online ako kanya. Aho ugurishiriza bigira ingaruka ku nyungu. Kugurisha unyuze ku mucuruzi retailer bisaba kumuha 30-50 y'igiciro cy'igicuruzwa. Reka turebe pa ya 4, promotion, kwamamaza. Ni gute ubwira abantu igicuruzwa cyawe? Ese wamamaza buryo bwa gakondo? Ese ni amatangazo anyura kuri televiziyo? Ni ibyapa byo ku muhanda billboard? Ese ni amatangazo mu binyamakuru? Kwamamaza bya digital si nibyo ukoresha? Reka turebe. Kwamamaza mu buryo bwa digital byari bifite 60% by'ibikorwa bya marketing yose yakozwe ku isi mu mwaka wa 2025. Amatangazo ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook na TikTok byihariye uruganda runini mu bijyanye no kwamamaza bya digital. Ese amatangazo yongera kuri Google, pay per click, cyangwa ni content marketing, blogs, video cyangwa search engine optimization, cyangwa ukorana n'abafite abayoboke benshi ku mbuga nkoranyambaga, influencers, cyangwa ukoresha uburyo bwa marketing email, kohereza email abakiriya bawe. Urugero nka Dollar Shave atangijwe n'amashusho amwe gusa ya YouTube yaciye ibintu cyane, icyo bita viral. Aya mashusho kuyakora yatwaye $4,500 by'idolari. Ibyavuyemo rero ni iki? Ibicuruzwa 12,000 byaguzwe mu masaha 48, bituma niyo society igurwa na Univer kuri $1,000,000,000. Kwamamaza bizana abakiriya. Operations, imikorere nitanga igicuruzwa. Reka noneho turebe ku cyitwa supply chain, uruhererekane rwo gutanga ibicuruzwa. Iyi ni inzira yo kubona ibikoresho fatizo, kubihindura igicuruzwa no kukigeza ku bakiriya. Urugero ku kigo gikora t-shirt. Ipamba ikorwamo iyo t-shirt ihingwa mu Buhinde. Igitambaro gikorerwa hehe? Muri Bangladesh. T-shirt zigateranyirizwa muri Vietnam, zikoherezwa mu bubiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarangiza zikagezwa ku bakiriya. Buri ntambwe itwara amafaranga. Uko supply chain yawe ikora neza niko inyungu yawe yiyongera. Reka turebe nka Amazon yubatse supply chain ikora neza kurusha izindi mu mateka. Ububiko warehouse zizayuzira ahantu hose ku isi, itanga igicuruzwa uwo munsi, same day delivery, yahinduye logistic ibintwaro yo gutsinda abo bakora bimwe. Hari ikindi cyitwa inventory management, gucunga ububiko. Ububiko bwinshi cyane buhwanye n'amafaranga abitse mu bicuruzwa bitaracuruzwa. Ububiko buke cyane ntushobora gutanga ibyo abakiriya basabye, bingana nk'igihombo. Hari cyitwa just in inventory, gutumiza gusa ibyo ukeneye mu gihe ugikeneye. Ubu buryo bwatangijwe na Toyota, bigabanya imyanda myinshi y'ibikoresho byandagaye hanze. Hari cyitwa custom acquisition cost, CAC. Ni igihe bisaba kugira ngo ubone umukiriya mushya umwe. Uburyo bwo kubikora: fata amafaranga yose yakoreshejwe mu kwamamaza ukagabanya n'umubare w'abakiriya bashya wabonye. Urugero, tuvuge ko wakoresheje 10,000 mu gutanga amatangazo. Ayo matangazo watanze yazanye abakiriya 200. Nujya kubara customer acquisition cost, urafata 10,000 washoye kugira wamamaze, nurangiza ugabanye abakiriya 200 baje, urahita ubona ko buri mukiriya yazanye 50. Ibyo birahita bitujyana ku cyitwa lifetime value, LTV. Ahangaha ni amafaranga umukiriya umwe azakwinjiza mu gihe cyose azaba ari kugura ibyo bicuruzwa byawe. Noneho uburyo bwo bwa lifetime value bwo bukora bute? Ahangaha ufata agaciro k'ikiguzi cyo kugura rimwe, ugakuba umubare w'inshuro umukiriya agura mu mwaka n'igihe azamara ari umukiriya wawe. None reka tuwe lifetime value ukibarwa. Ahangaha ufata agaciro k'ikiguzi, warangiza ukakuba umubare w'inshuro umukiriya agura icyo gicuruzwa mu mwaka, maze ugakuba n'igihe azamara agura icyo gicuruzwa ku mwaka. Ibi bisa nk'ibitumvikana neza, ariko reka dufate urugero. Umukiriya X ukoresha Netflix yishyura buri kwezi $15. Uyu mukiriya azamara imyaka 3 yishyura ayo $.
turabibara gute rero? Turafata amadolari 15 dukube n'amezi 12 ahwanye n'umwaka, niturangiza dukube imyaka 3. bivuze ko uyu mukiriya mu myaka 3 azamara ari umukiriya wa Netflix azishyura amadolari 540. icyo nicyo twita lifetime value. Itegeko rikomeye hano, lifetime igomba kuba iruta customer acquisition cost. Ibyiza kurushaho, reka lifetime value ibe byibuza inshuro 3 za customer acquisition cost cyangwa zirengeho. Ibi bivuze iki rero? Niba bisaba amadolari 50 kugira ngo ubone umukiriya umwe, uwo mukiriya agomba kwinjiza byibura amadolari 150 mu nyungu mu gihe cyose azaba umukiriya wawe. Buri bucuruzi butangira ari buto, abatsinda n'abamenye uko bwaguka. Ibyo bikatugeza ku cyitwa organic growth. Ahangaha ni ukwagura ubucuruzi bwawe bukagera ku bakiriya usanzwe ufite cyangwa no ku bandi bashya binyuze mu kwamamaza. Ibyiza by'ibingibi ni ibi: birarambye, nta mwenda mwinshi bisaba, ibibi bigenda gahoro. Hari ikindi twita funding and investment, ni ugufata amafaranga ku bashoramari, nicyo bita venture capital, private equity, bifasha gukura vuba. Ikiguzi cy'ibi cyitwa trade off. Utanga igice cy'ubucuruzi bwawe, ownership equity, kugira ngo ubone amafaranga. Acquisitions, kugura andi masosiyete kugira ngo ukure vuba. Urugero ahangaha, Facebook yaguze Instagram kuri miliyari 1 muri 2012. Kuri ubu ngubu Instagram yinjiza arenga miliyari 50 mu mwaka. Hari ubundi buryo wakuramo, uburyo bwitwa franchising. Ahangaha ni uguha abandi bacuruzi uburenganzira bwo gufungura amashami y'ubucuruzi nk'ubwawe, bakajya bakwishyura amafaranga. Urugero, McDonald's ifite amashami 40,000 ku isi yose, 95 muri ayo mashami yose ni franchising. McDonald's siyo iyacunga, acungwa n'abahawe uburenganzira cyangwa franchises. Icyo McDonald's yikora kuri abo ngabo, yo yakira gusa amafaranga kandi ikarinda izina n'imikorere brand, ikamenya neza niba izo franchise zahawe uburenganzira zikora bimwe nk'ibyo ikora. Reka tugereranye ibyo tumaze kuvuga hejuru, tubirebe muri business ebyiri uko zikora. Tugiye kureba Apple na Amazon. Reka duhere kuri Apple. Apple yinjije muri 2024 miliyari 391. Muri izo miliyari yungutsemo miliyari 94. Igipimo cy'inyungu net margin cyari 24%. Uburyo bw'ubucuruzi bakoresheje cyangwa business model yabo yari B2C, ku biciro byo hejuru, premium pricing, igurisha ako kanya ku bakiriya binyuze mu maduka ya Apple no ku rubuga rwabo, haniyongeyeho n'abafatanyabikorwa mu bucuruzi. Apple ibona inyungu nini kubera ibiciro byayo biri hejuru. Yubatse ecosystem ituma bagumana umukiriya. Iyo ufite iPhone uhita ugura iPod, ukagura iWatch, ukagura iCloud ndetse n'ibindi. Reka turebe Amazon. Amafaranga yinjije muri 2023 angana na miliyari 575 z'idolari, noneho ayo bungutse ni miliyari 30 z'idolari. Igipimo cy'inyungu kigahita kijya kuri 5%. Uburyo bw'ubucuruzi bakoresheje business models, bo bakoresheje ubwitwa third party marketplace, isoko rihuza abacuruzi benshi. Bakoresha ubwitwa B2C, bakoresheje subscription, abiyandikishije bakoresha Amazon Prime. Impamvu Amazon yitsinda, basubiza hafi amafaranga yose mu kwagura ibikorwa byabo, bubaka ububiko bukomeye, bateza imbere ikoranabuhanga, kunoza uburyo bwo kugeza ibicuruzwa ku bakiriya, logistics. None se twize iki? Ubucuruzi ni ugukora ikintu gifite agaciro, ukagurisha ku giciro kirenze icyo cyagutwaye kugikora, hanyuma ugafata iryo tandukaniro ryo twita profit. Amafaranga yinjira revenue ava ku kugurisha ibicuruzwa cyangwa serivisi, kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora ubucuruzi, icyo bita business models. Twabonye nk'ubwitwa B2C, B2B, subscription, marketplace, freemium na D2C. Ibipimo by'inyungu twabonye, profit margin, bikwereka niba koko uri kubona amafaranga. Gross margin, operating margin na net margin, buri kimwe kivuga inkuru itandukanye. Marketing izana abakiriya binyuze mu mategeko ane ya 4Ps. Product, igicuruzwa, price, igiciro, place aho kiboneka, promotion, ukwamamaza.
Operation ituma ibikorwa bikomeza kugenda neza, supply chain, ububiko, inventory, gushaka abakiriya bashya. Kwaguka scaling bibaho binyuze muri organic growth, funding, acquisition, franchising. Kandi amasosiyete akomeye cyane ku isi nka Apple, Amazon, Google akurikiza aya mahame yose amwe. Itandukaniro ni uko bo bakora ku gipimo kinini cyane, massive scale. Ubucuruzi si amarozi, ni imibare, math. Imitekerereze y'abantu, psychology, execution, noneho ubu ngubu uzi uko byose bikora. Ibyo byose tumaze kuvuga nibyo bucuruzi. Ni hari icyo wungukiye muri iyi video, kanda kuri subscribe. Tuganira ku ngingo zitandukanye, ubukungu, imitekerereze, amateka ndetse n'ibindi. Andika igitekerezo, comment, ni iyihe ngingo ushaka ko tuzasobanura ubutaha.